Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 3, versikulo 7 kan 8. Patpatigak nga anak, saan nyo nga itulok nga adda mangyaw awan kada kayo? Iso nga agar-aramin iti kinalintag, kat nalintag. Akas ka ni Kristo analintag. Iso nga agar-aramin iti basol, kat kokwa ti Diablo. Dati Diablo, kat nagbasol iti punganay. Daytoy ti makagapo, ana iparangarang ti anak ti Dios, tapno dadaelen na dagiti trabaho ti Diablo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok, ditoy drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Kat, anya nga iti plano yu iti utang yu kanya kruseng. Idi pa'y may sangal daw nga urayan ka ngam di ka mo nagpakita kanyak. Ay, 5,000 pa'y laang ti maitad ko ita, Madam Gemma. Anya, daytoy lang amin tinadiskitar mi nga agina, Madam. Anya kalakit demat. Nabayagan day dyan nga utang yu kanyak. Tidaduma, utang yu pa'y laang idi si bibiyag ti asawam. Agraman pinagbayad yu iti ospital ini kat inutang yu kada kami. Hindi kay madadagan, Madam. Inutan mi abayadan ti utang mi kada kayo. Aginggat ka ano nga agan ano sak. Kasanulaan nga no adda interest ti utang yu kada kami. Ay awanan na. Karkaro na may lumlum kayo. Agyaman kayo latan, tanaasyan kami pa ikada kayo. Di na kumamot ibabain, Madam. Amok adakkel ti utang mi kada kayo. Ngam aramidan mi mo ti kabailan mi. Ibagam ka ni Alfred, agsapol nga min iti sabali pagtrabahuan na tapno makabayad kayo. Pagabrodam kit di, no kasapulan. Nasabat ko tilugan ni Madam Gemma itay nanang. Imay na kayo man pinagsasawanan na niya. Ay, kwa anak ko. Napagsaritaan mi laang ti maipapan iti utang tayo kadakwada. Di kaya gululbudo nanang. Siguro, nag-iskandalo manenday dyan dito pag-abangan tayo. Ewan, maawatan tayo na. Taadagarod atraso tayo kan kwa na. Ininot mo't nagbaybayad tayo. Apay amasapol nga ibabayin na kayo. Bayamon anak ko. Tinapatag saan nakadinangran. Nagregat ka tigas to kasasad tayo. No nakapasakla ko may training ko. Naka-abroad ako maidipay. Nakabayad tayo kung may utang tayo. Adalakit di makagapo no apay asaan ka anak ka-abroad anak ko. Sana balit dapat trabaho. Adapay garden mo. Kurang lataray jay apagbayad tayo nanang. Anya jay nadamag ko nga inistorya at akin ko kwa itibalay nga abangan nyo, Auntie Rosing. Imay kanumat ni Madam Gemma. May nga agpayso kaanakan. Pinagsasawan na kayo kano. Pudno ka di? Ewan, awanan na aramidak ta nakautang kami kat ngarod kan kuana. Sabali mat ti ugali day jay ang Madam Gemma. No ami reason, ti asawa na tinakautangan nyo. Ita nga awanan nila kay na. Kastamot tan ti panagsasauna. Nabayag nga minan day jay nga utang may kaanakan. When ngam saan ama iparbang nga ibabain na kayo. Nang runa kat inutan nyo mat abaybayadan ti utang nyo. Ala, lipatan tayo day ta napasama kaanakan. Isupay apagsakitan ti ulo tayo. Mapanak itayan itada Julius nanang. Julius, adayamot ni Julius di Tabalayda. Aday di Manila, saan ka day? Kasangsangpet na kano. Ay, no kasta nagawid gayam. Uwan nang. Kitaam, amang ano, addaarak ijay. Kat uminom kayo manag. Nanang mat. Di kagda nagtamok tag-control. Ala, mapan ka. Ang kitaam tadi ka kumaunay marabyan, anak ko. Lugan mo day jay, pare Julius. Wen, pare Alfred. Agasan?
Talagang asinsado ka na. Talaga nga umasinso ti biyag mo. No nalaing ka nga agdiskarte. Ay, naimbag ka pa eh. Sana kas kanya ka makitang tangdan kan marigrigatan lang. Makigargar din. Siguro na nga to ti posisyon mo ti pagtrab-trabaho am. Ah? Ibagam no kayat mo amaamuan ti sekretok. Ah. Naibagakan ka. Anyat sekreto? Kayat mo amaamuan. Umasidag ka, tayar sa asko kan ka. Narigatan. Ang mga noad dadadum makangag. No aramidak, tikas iter aramida ni Pare Julius. Makabayad kami ti utang mi. Saanan nga ibabain ni Madam Gemma ni Nanang. Kansan la dayta. Makagata pa iti balay pag naidan mi ka ni Nanang. Alfred, itay pa'y adi ka matagtagari dita. Ay, ada kayo gaya man Nanang. Kasangsang pa ka di? Itay pa'y anya launay ay ati pampanunutan. Adalan nalagi po Nanang. Anya dayta. Diyan salud-sudon na niya. Basta adda. Ay, wan gayam. Mapanak iti ni Julius inton madamdama. Saan ka di pa yan nagsubli ni Julius? Iti pagtrab-trabahuan na? Saan pa Nanang? Agnaid ka no pa dito. Isuot mo na ito'y. Tapnos anda ka mayropaan, pare Alfred. Adda na gwardya ni Don Crisostomo pare. Adda nga agpaiso. Angam kita nakaturog. Saan nga tama ka rin? Saan? Oh, alam da ito'y. Taipaangot takan kwa na. Anya dayta? Awanan adwa sa ludsod. Basta aramidam latan no anyat ibagbagak. Kasano nga rin ang makastrik tayo ti dayta balay? Awan pagdanagam. Tano maipapanti ka sa abanag. Eksperto aktita. Amok ter aramidag. Basta sumurot ka kanyak. Nakabutbutang mo gayam. Delikado ti kastoy nga aramidin ta. Ituloy takit din. At data nga rodan dito'y. Gayam. No adda matakaw ta. Di mo pa'y gasgastusan tapno saan da makadlaw. Aguray ta pa iti mano abulan. Naawatam. Anya nga oras nagawid ka, si ka Alfred. Kasangsangpet ko na. Napnapanan nyo ayay, dirabi eh. Itayan ni Pare Julius. Naturog ak ija tawan pagsilaw kong agawid. Apaya naturog ka pa'y laang ijay. Kat adala nga rudon to'y abangan ta. Ni Pare Julius nga ti kadwak. Nagtugaw kayo. Kapita yon. Ada ginatang ko nga ikapita yon. Nangalaam nga iti kwartam. Ninanang met. Agtrab-trabaho ak. Siyempre ada kwarta. Alang rod. Agtugaw ko yung tagkapita yon. Mano abulan mo at asaan analablabaan dagiti ulos. Kastamot kanti. Nay, anya da ito'y ada iti pandag tipungan ni Alfred. Kita man. Kwarta. Ado kwarta. Ada pa'y balitok nga alahas iti supot. Anyat araramidin nyo iti silid ko nanang. Kunak manog laba kayo. Nangalaam ka dagitoy, Nanang. Nangalaam iti kwarta ken alahas! Apa pakibiyangan nyo nga minti. Pungan ko. Di mo ibaga amay sa kakadagiti nagtakaw iti ayanda don Crisostomo di takabangibang nga ilay. Para kada tayo day tananang. Kasapulan tayo day tatapno agbyag tayo. Tapno makabayad kayo iti utang nyo kanina Madam Gemma. Kaano pa'y Alfred? Kaano pa'y arinugyam ti panagtakaw mo? Dua bulan ang tinapalabas nanang. Saan nyo pa akut-kutsin day ta kwarta. Tapno di da makadlaw. Iso tibilin ni Pare Julius. Auntie Rosing, atoy natengkan prutas para kada kayo. Auntie Rosing, anyat mapaspasama kada kayo. Ay na, pasensyakan ka anakan. Adala pang panunutak. Ay nakaumay ka mat. Ay, nangyagak itinatengkan prutas para kada kayo, auntie. Ala, idisumpay lang dita, kaanakan. Madlaw analiday kayo Adda ka di parikot yu?
Wano, adarikrik na inyo? Ay, awan mo't kit di balasang ko. Ngala, agtugaw ka, taagkapita pa ay, sakbay, apumanaw ka. Naimbag abigat yo, madam. Agbayad ka mat siguro ni ti utang yon niya. Uwan, madam. Ato iti bayad ni. Kumpleto day ta. Kumpleto? Bilangan nyo, tapno mamati kayo. Adamat gayam kwartayo. Urnong ko day ta, madam. Adamat gayam iduldulin mo a kwartam. Apay nga itala nga napanunot mo ti agbayad. At ako man napatag apang usarak iti day ta kwarta. Ang sana natuloy, madam. Iso nga, ibayad ko lakada kayon. Kasta no adda utang yo, agbayad kayo. Api-api na ayaban nak, Julius. Sakbay nga agsubliak di Manila. Adda planok nga ramidan ta. Anya day ta? Kas iti sigod. Ngam ni Jem akalugaran tayo, titakawan ta. Anya? Adda kwartahan na day je akalugaran tayo. Tabak nang ti asawa na. Wala nga, Nagbaligi ta iti damo. Siguradong agbaligi ta manan ita. Awan pagdanagam kunak manen. Expertak. Kasanon na matiliw ta? Maasyan ka iti day bakit? Saan ka di namin ano adaras a pinagsasawan na ni nanang mo? Dayto yung tigundaway. Tapno makabalas ka kankwana. Agrobwata ko ang mama. Manungal daw ti seminaryo ijay Manila, amira anak ko. Talo nga aldaw laang mama. Sino garudan ti kadwak dito'y balay? Sapay nagbakasyon ti babaunan tayo. Inawagak ni Manang Risa. Agsubli ka no inton bigat iti agsapa. Inton pigat pa'y matiti agsapa. Sino kay ti kadwak amaturog inton rabi? Anya launay aya ti pagdandanagan nyo. Sa anak anay ruam nga agmay-may salaang dito'y balay. May sarabi ilaang mat. Ilakyo ti ridaw kan tawa tap na awan makastrat ditoy. Anya nga tano, i-text ko ni Antim Susan. Ni mabalin na tamat mama. I-text yu ano kaya tiyo? Tapno ada kadwayo amaturog, uray italaang arabii. Saan na 50-50 tibi nga ita, Alfred? Apa nga eh? Una, tanarigrigat ti inaramid ko, ngam iti inaramid mo. Anya? Daytoy lang tibingay mo. Kat tinabati, kukwakon. Nagadumot kan kan? Kat siyempre siya nga rod ti mastermind. Anya? Awanan na doa sa o. Alam mong tibingay mo, tagawitan. Ang mga nuad dapay makakita ka data ditoy. Narigatan. Hello, Amira anak ko. Apay ka di mama. Ayot na pasamak. Natakawan tayo anak. Anya, kasano na pasamak day ta mama? Ada ka din ni Auntie Susan dita? Anda ditoy. Nalaing dagiti ang tatakaw. Saan miya narik na simrek na dito'y balay? Inala na ti kwarta kan alas, anak ko. Adamot CCTV, mama. Anda, ngam saan makita ti rupa na. Nag-report kayo ka din kadagiti masatnan. Nalbasan, anak ko. Ipadasyo ti agsalunsod kadagiti kaaruba tayo. No adda maka ito do asino dagiti nagtatakaw. Mangtadak iti reward. Wan anak, kasta ti aramidan mi ka ni Antim. Alfred, ada bisita. Asino nanang? Apay akas la pulis da gijay. Dalipatam ka din ti naramid yo ka ni Julius. Idirabi iti Domingo. Ha? Amuda ada kayo tinagtakaw. Kasano na amuanda? Ada kwartada, Madam Gemma. Inikanda iti kwarta ti tao ang nakakita kada kayo iti day di arabi. Iso ang naturod da nga agtestigo kontra kada kayo iti gayem mo. Tinilim da ka din ni Julius? Nagapudan iti ayanda Julius itay. Ngam awanan iti balayda. Nagpamanila ka noon. Saan?
jacket ti may balod na nang. Rumor ka, takasaritam dagiti bisitam. Saan mo ang maitarayan tilintag, anak ko? Awanod kay tibain. Pakawanan da ko, madam. Insublik mo tanti tinakaw ko ako tayo. Mahalas yo. Tanda nakakita ka na kayo. Ah, Kat no sa di naman ti paglamlam mga tigayam mo. Apadam nga ang tatakaw. Ibagamon ka na kami. jak amo no sa dino, ma'am. Ngamti ko na anak at Manila. Sa anak nga agsardang. Aging ga amatiliw day dya at Julius. Day tatitandaan am... Basol mo daytoy, Alfred. Basol mo no apay ang naibalot ta. Di ka tumat ngamin naganan. Apay asak ti babasulam kat adda nakakita kada tadwa. Iso ti nagipulong ko ni Madam Gemma. Tijak pa'y kayat. Inraman na. Siyak ti inraman mo. Insuro nak ngagtakaw. Wen. Siyak nga agpaiso. Ngam simurot ka mat. Desisyon mo ti sumurot kanyak. Saan ka pinilit? Pagbabawiyak ti naramid ko. No saan ka simurot kan ka. Oh. Sana napasamak ti kastoy kanya. Jak ko man na ibalot ita. Liklikam ti siya sino man amang iturongkan ka iti biddot adalan. Saan ka asumurot kadagiti managdakdakas, tapno mailisi ka iti paggad kan pannakadusa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.